Command Voina Chukom Swan Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt do lo na le sud le tura nornan October ni somdi pagwa hian Mizoram Puma Pedal Band Huai Hot Arel MNF Party hian Voin Khan and Party President Puzoram Thanga Kai Shwain Central Hall Venghui Aizona National Executive Meeting Anneya MNF President Puzoram Thanga Chuan Thu Soin FCAA 2023 ZPM Sarkarin adopt to andu lo tak zet thule MNF Sarkar Lai Khan andu lo thu Assembly House ano pass to thu asoya ZPM Sarkarin hetianga aron pass tamai hipoi adi thu soin andu lo thule Special Assembly kawa sudle torangin na Mizoram Sarkar an thelu to a chuchuan omzia anei lo ni in asoya he thil hian martyr na nam thin nun akhoya na takin kan sudona ni adibok voina MNF General Headquarters National Executive Meeting chuan Mizoram in humhim na bang peace accord avanga kan nei India Constitution Article 371G engma alwa chantira FCAA 2023 pompui tu pulal do makai shwai ZPM Sarkar thilti poizia chu atakin alang chauzel don ni in ansoya ZPM kai shwai Sarkar in Mizo martyr te thisena alei chwa shalnana FCAA 2023 apum chu atop thlengin ando don ti soin hemi kong thei lok chwa mek tu tlom ngai po sang te impact na chu afak an ti thu ansoya FCAA 2023 do dal na konga tho ho puizel tura an som thu soin ZPM Sarkar in apum puina su thoi tura nornan tun tha October ni somdi pakwa hian rangpum huap total band an huai hot don thule zoram mi pui thop na le troi om na an ngin thu an soe Tule ngai thatu zong te in savain chibai ka buk chiwa tu sang ber ka han buk chiwa ni ole tun chuma chuan rammo so sam tu MNF le Congress ho hian FCA 2023 politics game hi local chen su se ti tu pi ma po Kennedy zoram thar tu ziak ngai nom tak mai le benwan thla ka set mai ka ngai ka ho don ni tu nai lo ngai thang Nisogi Pati Tariat Sangi Sogi Patuma, MNF Sarkaraya, Mizoram Legislative Assembly House, FCA 2023 Dodanga Resolution Ka and Bichina. Article 371G Pechana, Lododanga Ania, Dolona Lolan Tirsatiatika, Tunken Hian, Mizoram Pitian, Kalshatiam Tenuelo. Mizo IAS Benson, FCA 2023 Doda Tu Pakapichuan. Dolona lang tima sa tiyani at isang etmaya kanhan sa theitu alo soibok MNF Sarkaraya FCA 2023 Dodana Resolution that nisong hipani tariat sa nisong hipatuma ang pasi ang polso shim ila that this House unanimously resolved to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram. FCA 2023 Dodana Resolution 2 kititong may kiyani. MNF Sarkaraya Official Resolution hi umdong bitsiyang na. Article 371G betsanin nge ano po sa dulong na ano lang tiyo sa tiyatihi inhuel kay tak ani. Resolution an pas na akan Article 371G hi an sansoy na ay mutu reng awang law. Hatina hian MNF Party lewa chuan Article 371G betsana doda Mizoram State man thilo angin anlo soithong ramle nam chunga nei tuni na le thunei na khambi anei kha duna chuan akong khar kalna chapi ne putuan India Sarkar perfect okoma mi puite tor na inalle khacha bika kan sipaite sang tam thishini na alle anika zoram mi puitor na ina alle anika innom inmaka India in bekle remote kan oi don no re CPCR assembly ko in chabi bek remote kan na kirle in ti thailo chuan bang mayo ha chapila kirsak ngam sarkari dinang zoram mi puin zoram leilung
चाबी phung hal ngam sarkar zoram mi kuin thang mai amai ro chu hetina hian FCA 2023 do danaka dananga ti putin na turin mala na turin kha an lo nei mi alo kha amak le zual Rules 137 of Rules of Procedures and Conduct of Business in Mizoram Legislative Assembly in Apotangin Resolution copy ka Government of Mizoram Executive nena forward in dananga ti putin na statutory effect ani na turin executive in action la in alo bozui angaya mase danang takhan MNF khan action alo la chungzong proking lo ti kha tunhua pholan alo ni lebo tuna amipilaka tiam chan na songin MNF kan soka le chuan tuna FCA 2023 adopti kan hu kin le halang tian na ti ta deu dewa forest clearance ding berdan FCA 2023 kan do da si chuan Mizoram engdan hune forest clearance kan tek chuang ti zona la chu an chang thei chuang buk si wa an chiang noi ani bere FCA 2023 hi politics game te nom khelna tan mang reng lo se an mong an him lo an mai ole kan lo put sa tre luk duwa kan put siar atanga ka hre tiam heda chuan kan sei luk nga MNF and FCA 2023 hi an bu tak tak ani chuan an hunai khan forest clearance engting an lo din thebik FCA 2023 hi hausa an adopt plani chuan forest clearance dil thei an lo ani ti mi thiam tak tak te tu ziak kan sira kan ngai thachina in social media MNF nena FCA 2023 adopt levin engting forest clearance in man thei ti an zona la chu tu mai an sang thei lo hrimhima in kan tu chiar tang khan IS retire khan hei chu MNF an do da sa te mai me ni forest clearance te chu kan hu char char thei ati ning kria chu ti mani chuan thil pakhat chi kong om ta MNF khan arukin FCA 2023 ka alo adopt preng ni lo sina forest clearance engtin ma andil thei lo ani ti zongin kan tu chiar tang khan ki chuan ka hre mani ka hre thiam dan kan soi velok ani e mai ta chun zomang FCA 2023 lo man hi Mizoram shalna tian han ti ve mata India Rambu kata Mizoram lo fuenuta in Remna Memorandum of Settlement lo sign puya state miloni putei sham tu MNF hian ani na taka chuan kumsang ka ko somle paruk dai to khan Mizoram pum pui hi India Rama alo shal reng to so Hatinaya as a PM Ministry in India Ramdan pakhat FCA 2023 anlo man wanga Mizoram shalna ani ta tia an han pulet no mai hichu ani aza ani e Mizoram hi India Ram om kanisaring MNF Sokarin Kolkata Mizoram House anshal anga shal thei po anlo MNF party hian article 371 jimang hian mipui hi minbum antum ani zogomo article 371 hi an siam chang ber chu kan Mizo sakwa custom social practice aram in pe na dan le nei dan tele adangte khum him na bi ka ni Article 371 jinga injek claim te kan sakwa customary law le dang te lo khoi te tin dang te chu hi kan lo pumin kan lo ho thei ti na chu ani dan thiam te sudan a chuan thuni no huam chin nei limited power ani thuan so thin central dan siam te du lo ho na tur an lo ti hi dan sia te sudan ani Hatina hian MNF ho chuan article 371 chi hi an han chuang mai khopa Mizoram le nam hum him na bi khlia li agin an soi chok thin Mizoram chuan kan mi pi tan chuan bu angin kan lo hangin kan lo put fa nang ti te hi an tam chuak ani independent chuan ro cham tu te thu na atang chuan India Ram hi kan lo khodang siang hu de shu ni in along hei hero hetangna India Ram om kan nia independent country kan yawa Indian Union noi om kan ya wangin India Ram dan siam te hi lo hang vek tu kan izok ma se kini Mizoram le Nagaland state te hian special provision kan nia chuta chuan kan article 371 jimang hian kan hambil customary law te ram in pe na dan le nei dan te social practice te religious etc kai noi dan siam bi chau lo pom theya lo do dal the na kan ni hi article 371 ji chu ani
hengai hian article 371 si om si aron soya longai thanum le ma tu ta hian chiam khopin ki sia Nagaland special provision article 371A in Mizoram article 371 si hian ahwam zin viau bok Arthur do the Sudan Aswan MNF le India in Ramadan lai article 371 si an Roman lai hian Nagaland state special provision ka an enton ni in an soya Atira Aswan article 371 si an draft lai hian Nagaland special provision om resources si datovenia soyani Amai su Central Sokarin resources del hi an soi servangin an da talonia soyani hemi baka hian article 371 si boya hian Nagaland article 371A a omvo mi alo Mizoram state thun mabik tule limited power an si mabik an dalia chu hei hi ani provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution 53rd Amendment Act 1986. Have provision he Nagaland special provision article 371A aum velo aum zetsu helaidan article 371G bracket A bracket 1 to 4 hian Mizoram Union territory anilaya thanga central dan kalman tote state kanima dan han tote chu ahom telawang ti hi ani UT kani hunaya central dan kalman tote chu kalmo thelo ti nani Forest Conservation Act 1980 to po UT kani hunaya thanga kanman to ani wangin amendment po lo ni se kalmo thei to lo ti hi dan shami te se fia dan ber chu ani Article 371 zia in zia kamte kai dan sang lo puma lo mo theina turdan ani wangin central dan siamte du lo da ru theina dan ani lo ti hi fiat asha he ome independent country aro lang sang ni yang shima central dan du lo mo theina ang hiala zirtin diklo chu ani zoka ang pupun tumate po ani thei hial zok ome MNF le Congress Party hian ramhum hal tu hi Soviet lak aniem Mizoram chunga ramhum hal so samchung changa MNF ro so hu tenum tak lo ching to tu tan chuan MNF Party ten forest ngai pin modern ni om fashana FCA 2023 chung changa resolution an pass te han shet hian ni antizar lo ani bere tuiwel hydro project chung changa an so hu tenum tak ti hian tun thingin Mizoram hi din hun du om lo taka aladin ti chung zel ti te hi an shwe tura ngai la tuiwel hydro project compensation uchu kha kan na shwe kang MNF president le chief minister Roy Bok Mizoram thalina ten compensation uchu an lo dun revak tu te kha kan na shwe ome Tem nai du khan Mizoram tang uno pa pe chu thiam lo changin central zela thunliam ani thu ka chanchin tharlama kan lo mu ani kha Tuiwel hydro project khan MNF sarkar lai khan aram nei tu an pung thut ti kha an soina salaya MNF sarkar lai aram nei tu ten compensation and claim rak wangin tuiwel HEP na tholai po MNF lai khan apam thu pha ti kha kan hretwang kumsang hi som pakhata Congress sarkar khan thar thole adu wang khan ni konin inremna azepita ani kha inremna chuan compensation pek ngai zong chu Mizoram sarkar pek tur ani to ang ti in anin rem ani kha ti chuan he case nokmai mai hi akal zela sang hi somi pakhat kumti lama Guwahati High Court order angin compensation sumti hi Mizoram sarkar choi tura thupuk na siamani Kichuan Mizoram sarkar chuan appealing kumsang hi somi pali toplama High Court order hin ber chuka chuan tuiwel hydro project ka compensation sumsong zong Waibel chitam tak chu Mizoram sarkarin achoi angai ta thawani ama se ZPM ministry chuan sum choi ani chuan Mizoram sarkar suma atache theidon ti hriain Supreme Court a azur ko le me kani ole kanai thla khan kha thinum dan chuani ta ZPM hi sarkar loin MNF hi lo sarkar chung zel ta sila engtin nge he thila hian ai soi fiata kango han hoi aphatna abolo an tiang derin an tan hoi tem sia an soi fia le zai thoin karing mai thak chung zelang thil mak ber mai chu
tuirial HEP in achim chintur area zong kha tuirial Riverine Reserve Forest area ani thu kha Mizoram Forest Department khan Power and Electricity Department kha afia tir ula tichuan nipko khan forest area ti chhena tan forest clearance anla chuta chuan compensatory afforestation CLA net present value NPV tan vibrance sobi pai chuang Mizoram Forest Department an chulut ani ma se nipko in forest clearance tan sumtam tak vibrance sobi pai chuang ai an pek chho to lai khan forest area chunga khan ram ni tu mi sangte zit anu om reng chuni in MNF Sarkar Khan and Pitsu Ovak Nia Soyani MNF Sarkar Khan Ramni to this one compensation and no claim to Burmaya Natok to the Buin Conte and Dr. Rupmayanika Nipko Line Forest Area Vic and Ivangin Forest Clearance Satan Rebels of the Pitsuang Consoitua Nimagina compensation can be the Belty Tolo Antibak Tomasia Anpatolai tuirial hydro project po MNF Sarkar Masaklai Khan ansol sanin apam tun sota ani kha ole henti kopian MNF Sarkar chuan forest an lo soisa tunataka forest an mai tharlea total ben hoi hat an tum le vel te chu politics game khel tum na mai ani e tuirial HEP compensation sum verbal setam tak Mizoram soitur hi Saitwangin Tuirial HEP compensation sumhi Congress Ministry le Nipko in Rimangin Mizoram Sarkar Soiturani Apung Zong Tenen Vibrance is a chuang fe ni totura soi ani Achurama kumsani sobi pakhatle sani sobi palia Guwahati High Court chuan tutu nasiamin compensation sum hi Mizoram Sarkar Soiturani thu alo pass toti thu kan soi tobo Kumsani sobi pakata Mizoram Sarkar Soitura High Court in tutu na siam hu khan Court sangzoka MNF Sarkar Khan appeal don mo kan tilai khan siam conference meeting tu choka appeal antum lo tu kha an huta daya mase NGO le mi no na wang khan anurama khan an appeal no le nia soi ani MNF ministry appeal antum lo na kha san thadu ani ni werin noma an ho tu tisi khan lok pi tur an om ani nge yang ti kha mi ani lo tan chuan hai tur om lo wang khatina khan MNF ministry khan compensation sum kha pek chu an lo tum sa le zok ti kha hai tur om lo bok assembly zone le san hona khan PNE minister Pu Arlazin khan compensation sum ti kha pe chok tura ma lak tu asoi ani kha pek chu an tum zia hai tur om lo MNF party mi le sa te khan an mani ro na turani photsuan Mizoram Sarkar kha sumle paya ta chevik ma se poiti na anni lo ti kha achiang le as a PM Sarkar ro chuan Mizoram pi torna athen ai chuan tin tuna hian High Court order hi Supreme Court a pi ram ten Tuaka sumut MNF hi tuni na pekchi ani to lo ti hi tin ni na chiang tu tuna idanani Tuirial HEP compensation sum mukbang antum dana chang po hian Mizoram tan hian an hawam plea compensation mai nilo smuggling thenga mitsi Sarkar kha Mizoram hian control liang ti hawam tak ani charfil tang chi vanzau an so samdan te kha MNF Sarkar Masaklai Khan charfil tang ramutra m thinka lengdar vikin tourist lots chongcholian pui an handin tirlu maya akal pona kong zong siam atre atlang chipa building dang zong te siam na tan rebel se som chuang fe an seral ni in mithiam te chuan an soi amai ro chu charfil tang hi reserve forest area tan kumsang kha ko som seri pro chu khan notification an lo chu dai to alonia tourist lots an sang tur tan te hian MNF ministry hunai khan forest clearance an lo la du mi alwa Sarfil tang ramudur puika forest clearance te mi alawin alo so sama tuna pi chuan achere ta vekani to titakin hausak piang mo ti chuan opna local zela MNF Sarkar ya Sarfil tang chipa tourist lot sak vuk mai chu environmental law board set na satak nin NGO pakhat Center for Environment Protection chu National Green Tribunal lama anzur ko tarup maya National Green Tribunal chuan tutu na khau tak siamin charfil tanga tourist lots le abe bom sakte
akal na kung sung te thiat vek tu le ramu anga dal le vek tu in order khau tak aswa tu kha changchin thara kalo huta ai kha he NGT order hi MNF sarkar khan Supreme Court appealin tuna hian anakal zel nia soi ani heti me klai hian Congress sarkar lai khan environmental law bo si in NIT le KMTP project kha anokal puru buka hemi project apo hian National Green Tribunal chuan thutlu na khau tak asiam ve buka forest ram anti chiat na man chai tura ti ve anni MNF chung loin Congress po hian forest and environmental law hi anlo palphul sa in kan Mizoram chunga ramno te anlo so sam na sa lebo Mizoram ramno so sam tu dik tak chu tu tinge Mizoram hian notified reserve forest eng mazat kan ya mase mumang taka a boundary ti chen na te fencing ma hum halte aw mai lo wangin forest area next so na hi anasa je tu kha mani luka wangai ni article anlo polang ge kan ram chunga aram hum halte hi kum soma chung khan anlo mai tha thin zate kum somi chunga sarkar dong dan le in tha dan khan hung thalo tak arin so zeng wangin tuna chuan aram chunga in bin bilna forest area buin chin fel thei tolo kan hason so chung chang tu je te kha angai tu na ti thui tu ani kan ramu nei lian tak Inner Line Reserve Forest ILRF Riverine Reserve Forest RRF Tukchulangkai Protect Council Reserve Forest area chungpi ka phechuan ramngo so samna encroachment hi anasazwala mipui tam tak kanin ben bel pi alama huan ram het kan nei thutwa hen kan mipui in ben het to te hi engki kongzong ma no swati ani to lo ti te pokha ngai tu tham tak ani Mizoram Forest Department chuan National Green Tribunal order pechana mala in that ni thathum sang hi somi pakhat thenga Reserve Forest area hom chunga Revenue Department le VC Terampek swazat arikota PCCF office in arikota chu sanga zathum pathum ni in Forest Encroachment area chu 10737.3867 hectare area ani heta hian RRF hom chunga rampek chu hi atam norak ani heta chunga langchiang tak chu MNF le Congress sarkar hun kum somi chung khan kan ramno hum halbik Reserve Forest area hi anlo so samsar charti hi alangchiang le kum sang hi somi pakhat thinga anbu so chu MNF le Congress sarkar lai khan kan Reserve Forest hom chunga ngai rampa sanga zathum pathum anlo pachuak tinani chu Aram clean sing hi sanga chung zau chu mimang hena kan rammo anhlan tina ani kumtin kanin to de lovata rammo thita kan hal dur te chu soiloluma da taila FCA 2023 an pass ma dai to MNF le Congress rural hun kum somi chung khan kan rammo hum halbi te hi nasatakin anlo so samsar char zoka kan rammo ti se tu dik tak zok anlo ni je hi hai tu ram lo heti chunga rammo mangai angshima FCA 2023 anlo soi re chen le politics game ten om khelna tana anlo mu le chen me hi anin om zo zai ta e real HAP compensation chungchanga sul du top tak lucia Salfil tang rammo du pui so samvaka Mizoram chunga rammo hum halbik Reserve Forest area chunga ram pass pechuak vak tu MNF party te hian rammo mai big le hum hindu big angzia sanga lem anlo changtharle FCA 2023 anlo dodal ti toivel han hui chuan thamra matanga avoi shuna UN no bia Mizoram pui minlo bum ko vak te kha alo makte chiam love engle khole MNF sarkar hun chunga project sungita rammo dimdoni nei haulova forest le environmental law bo chia project anlo tho buan dante rammo hum hal chunga ram anlo pek chu vak dante Tuiral Riverine Reserve area hom chunga ram anlo pek chu vak wanga Tuiral HAP compensation uchuak anlo mukbang dante kan solai hian Ngoyunga sihal putar ang muya finrol lo chochin Congress huna khan KMTP ate NIT sakmatura te khan forest clearance te mi rovin dan bochain ma anno lo rup thomaya
mà sẽ National Green Tribunal lamin order khẩu tắc siamin an su du ten domte Highland ani bok hetiang khopa su du phoi wai le chok tak lo du sia tu te hian tuna taka ram hum hal ngai pe mo berle ma ngai ber yom fashana ZPM an han te velo lo han hui chuan Mizoram pu te hi duwa bum te ya an langai ni berin alang MNF le Congress baitla party thar Eiruna ka min hiya nei lo ZPM hena Mizoram kan han ta hi kan ti sual lo zia kan re don chau MNF mo Congress mo hi lo thang kan chung som le ni na kan ba ki ngai tu ngam po ani tol zo kang kum som ni chung min shoi nu po so rom ste ta min hu hu te sham tu MNF le Congress kan bai ta hi Mizoram sam dam na dik tak zo chu ani ye ole kati zong khania Kennedy Zoram Tharachunga Tinu le Titak kasi tinlom tu kasi tak niu niwani Kintu le ngai tatu zong zong ten kongai takin comment section nama kan hudan le ngai dan te mino talan sak le chau turin in kongai na karon ne like comment share te tin mino subscribe le te na mino subscribe se turin in chan pina karon yen tak niu ani ye